Хыдырлез байрамы. Хыдырлез байрамы, аны куманлар, топрактан олган куманлар толдыр эдилер су, барып өлчеп келедилер. Өлчеп келелер. Эгер боғдай куман, уже боғдайны, куманны капатса боғдай, уже Хыдырлез баба боғдайлар ичине юрет. Ана соң Хыдырлез байрамы япалар. Эрким койун калкып баглат чага тепеге боғдайлар олган жерге чыкалар. Ашлар пиширелер, эрким эвинде пиширип бара, ашап ичип байрам япып кайтайдылар.